Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepadan kol hormate para panitia pelaksana dari musabaqah kitab kuning Kak Dinto. Sepadan kaula ta'zimi segenap dewan juri dari pelaksana musabaqah kitab kuning Kak Dinto. Nyamakulah Eli Kurniawati dari Maturah, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Cirebon Timur. Dalam kesempatan Kak Dinto, abtinah bekal baca aki Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti sarang Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Namun sebelum epon, abtinah ngakungih pantun kaangkui pancenengan sedaja. Bala sampai reberna coklat, lamun mintah lago tak melo. Ngeci tafsir lakar malarat, ken mun epaksa pakun tau. Saus dimin, abtinah bekal maca aki ayat dari Quran surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul ban nguca apa sara sampian lil mu'minati daka banyak-banyak orang mukmin bini. Yaududnah dak koto raksah pasara banyak-banyak orang mukmin bini min absarihinnah dari banyak-banyak pangabasa kapi mukminat. Amma dari parang la yahillu sata halal lahunnah dak kapi mukminat nadruhu pana pangabas ya ma. Wa yahfadnah bana raksa pasara kapi mukminat furujahunnah dak banyak-banyak farajin kapi mukminat. Amma dari parang la yahillu sata halal lahunna dak kapi mukminat fi'luhu pana palo kayamba biha kalaban ya furuj wala yubadinah ban tak mapaddang pasar kapi mukminat yadharnah yani tak mapaddang pasar kapi mukminat zinatahunnah dak banyak-banyak pangangkui kapi mukminat illa ma angin parang dhahara sitampa minha dari zinatahun wa bantim ya ma alwajhu panikamua wal kaffani ban pak tepak tanang dua fayajuzuh maka ulle nadruhu pana pangabas ya ma di ajnabiyin ikan di orang laki lain illam yakhafna lakana tak takok pasar ajnabi fitnatan dak katati fitnah fi ahadi wajhaini dalam salah satu ngamua dua. Wathani bantining nomor 2 yahrum panikah haram li'annahu kana sangkuna ya athani mudinnatul fitnati panikah kaneng nah fitnah warajah ban jelasaki pun apa athani hisaman karena anutop lil babi dak panikah bab wal yadribana banutapaki pasar kapi mukminat bi khumurihinna kalaban banyak-banyak kodong kapi mukminat ala juyubihinna atas banyak-banyak leer kapi mukminat ay takasa yasturnah nutop pasar banyak-banyak kapi mukminat ar-ruusah daka banyak-banyak catat wal a'naqah ban banyak-banyak leer was sudurah ban banyak-banyak dadah
bil maqani kalaban banyak kodung wala yubadinah bantak mapadang pasar kapi mukminat zinatahunnah dak banyak perhiasanah kapi mukminat al khufiyatah sesamar wahia bantining ya al khufiyah ma'adal wajhi panaka selain muwa wal kaffaini ban pakta dan dua illa li bu'ulatihinna aing dak banyak lakin kapi mukminat jamu ba'lin yakni bentuk jamak dari kata ba'lun ay zawjin takasa makna laki au abaihinna atau banyak bapan kapi mukminat au abai bu'ulatihinna atau banyak matuanah lakin kapi mukminat au abanaihinna atau banyak anak lakin kapi mukminat au abanai bu'ulatihinna atau banyak anak lakin kapi mukminat au ikhwanihinna atau banyak teratan lakin kapi mukminat au bani ikhwanihinna atau banyak anak lakin teratan lakin kapi mukminat au bani akhawatihinna atau banyak anak lakin teratan binin kapi mukminat au nisaihin atau banyak pada binin au ma atau perang malakat sang andi dak kaya ma aimanunna pasara banyak budak fayajuzu maka ulle lahum dak ka disase kaseput nadruhu pana pangabas ya ma la ma baina surratih pun tendak ke perang sebada antara bucir warrukbatih bang taat fayahrumu maka haram nadruhu pana pangabas ya ma baina surrah warrukbah liwairil azwaji ikan di salainah banyak laki wa kharajaban keluar pasar laki binisaihin kalaban banyak binina kapiya azwaj al kafirati sekafir kapiya nisa fala yajuzu maka ta'ulle lil muslimati dak banyak orang muslim bini al kashfu pana pamuka aurat lahunna dak kaya kapi kafirat wasyamalah ban alepoteh ma pana paparan malakat senga andi dak kaya ma aimanuhunna pasar banyak budak al abidu yakni banyak budak awit tabi'in atau banyak pelayan fi fudulit ta'ami dalam ainya paki banyak kakanan ghairih lainna bil jarrih baca kelaban jar sifatan karena tati sifat wan nasbih ban baca kelaban nasab istithnaan karena tati istithna ulil irbati seandi karab ashabil hajati ani seandi hajat ilan nisa'i dak banyak orang bini minar rijali dari banyak orang laki bi alam yang tasyir kalaban kotu tak akan tongaki zikru kullin pon apa penyebut situng awitifli atau banak kanak keni bi makna al atfalih kalaban amakna banyak anak keni alladzina orang banyak lam yadharu setak terang yatli'u yakni tak tampak pun apa kapi alladzina ala umratin nisa atas banyak aurat banyak orang bini lil jima'i karena jima fayajuzu maka oleh ayu ba'dina pun apa mapadang pasaraya mukminat lahum dak kaya atfal ma ada ma baina surrati warrukbati salana perang sebada antara bucil ban taat wala yadribnah banta ala muqalaki pasar kapi mukminat bi arjulihinna kalaban banyak sokana kapi mukminat liyu'lamah karena sopaja engkau ningin ma pun apa perang yuhfinah senyamaraki pasar kapi mukminat min zinatihinna dari banyak pangangkuy kapi mukminat min khalkhalin dari banyak kelang ya taqaqum aku meseng ya khalkhal watubu bana tobat terpasar sampean kapi ilallahi dak Allah jami'an halai satajana ayyuhal mu'minuna hai enga pasar banyak orang mukmin mimma dari perang waqa asatami popona pama lakum dak sampean kapi minan nadhari dari pengabas al mamnu'is larang minhu dari ya emma wa min ghairi ban dari lainnya ya emma la'allakum sopaje badah pasar sampean kapi tuflihuna pani kepecer pasar sampean kapi tanjauna yakni selamat sampean kapi min dalikah dari kadisa sekaseput liqabulit taubati karena itara manah taubat minhu dari yaman wa fil ayati ban dalam panik ayat taulibud dzukuri makalah banyak orang laki alal inasi atas banyak orang bini anapun kandungan nahwu dari tafsir Jalalin Kak Dinto wa kul Kak Dinto batun fil amar karena atau tu udah makna perintah fil amar kade to hukum mabni wa fi'lu amrin wa mudin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya lil mu'minati Kak Dinto katetian dari sosonan jar majrur lam huruf jar al mu'minati majrurun bilam wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih huruf jar Kak Dinto beda dupolo seakompol dalam talil dalam kitab alfiyah haka huruf al jarri wa ya min ila hatta khalaha عاد في أن عاد منذور بلام كي وون واتا والكاف والبا ولعل وماتا
Al-mu'minati tanda cer kalaban kasra karena kata tian dari jamak muannas salim. Jamak muannas salim ka dito jamak atau tu deka makna banyak-banyak orang bini. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuktharu fil jarri wa fin nasbi ma'a. Yawdudnah ka dito siwa taf'il mudhari karena ya awalnya kalaban salah setengah huruf mudhara'ah. Tatangara fil mudhari ka dito ya awalnya kalaban huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah berdampak hamzan ya nunata. همز ونون وكذا ياء وتا يجمعها قولي أنيت يا فتى hukum fil mudhari ka ditoropa selama tak masuk kalaban amin nawasib ban amil jawazim raf'ul mudhari alladhi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abada min absarihinnah ka dito katatian dari dua sosonan. Sosonan pertama min absarih jar majrur, sosonan kedua idhafah absarihinnah. Min huruf jar absarih majrurun bimin wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Absari mudhaf hinnah mudhafun ilaih. Hukum mudhaf ka dinto angireng daka hukum lafaz sabaluna. Manda bi mudhaf ilaih ka hukumah wajib jar. Wathani yajrur wanwi min aw fi idza lam yaslu illa dzaka walla makhuda. Absari ka dinto katatian dari jamak taksir. Jamak taksir ka dinto jamak se'auba dari bentuk mufrad. Tarfa bi dhammin wa nasiban fathan wa jur kasran ka dzikrullahi amda wa yasur. Ka dito katatian dari jamak taksir kilah karena anora wazan af'alun. Wazan jamak taksir kilah berdampak af'ilatun af'ulun thumma fi'la thumma taf'alun jumu'u killah. Hinna ka dito asalah hunna akan tetapi karena sebelumnya pada huruf sarkat kasra maka menjadi hinna. Dalil alfiyana hafaksiran minhuma hunna wa hum in qablaha yasakin aw katrum fa'um wa yafadna huna ka adito ataf karena angotofaki lapat salastarena ada kalafat sabalunna wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi rabil ma'ruf huruf ataf ka adito beda sapolo akong pal dalam nazam بالواو والفاء وأم وثم حتى وبل ولا ولكن إما فروجهن فروج baca nasab karena katatian ataupun karena menjadi maf'ul bih. Hukum maf'ul bih itu wajib nasab wa dzalika ismun jaa mansuban wa qa'a alaihi fi'lun kahdharu ahlat tama. Semangkin kandungan ataupun penjelasan dari Quran surah An-Nur mengku tafsir Jalalain. Teti dalam kitab tafsir Jalalain ka adinto ajelasaki kewajiban orang bini ka angkui aja geh pangabas dari perang tak halal ka kui yabas. Tor ka angkui orang bini ka adinto aja geh farja ataupun kalamaluan dari perang setak kengeng ka kui elakoni. Anapun sana nomor telo kewajiban orang bini ka adinto wajib aurat. Kecuali aurat sampan biasa tampak akan dia muah tor pak tepak tanang dua. Sarang kewajiban saya perintah aki dalam tafsir Jalalain son berempat kadin to kewajiban orang bini ka angkui tak mukolaki sokona kakui orang bini ka adil kau ning aku kilang saya pak aku museng. Anapun penjelasan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi anapah mak parenta ka angkui aja ge pandangan kan toya walaki ataupun parenta ka angkui aja ge farji ataupun kamaluan karena maksiat selakoni kalaban farji ataupun kamaluan ka dinto sebepaki maksiat selakoni kalaban pandangan. Anapun di dalam pendapat kitab tafsir Al-Misbah karangan epon Imam Quraisy Shihab parenta ada ka orang bini ka aku nutop aurat ka dinto yang curaki ataupun parenta aki ka aku yang kodung sa nutopaki dekah dede karena manabi kaula sarang pancenengan ulati dalam masa ka dinto banyak orang bini se ngakui kodung akan tetapi kodung ka dinto tak anutop deka dedena tak anutop deka komponen-komponen sewajib tetop dari aurata. Cukup sekak dito penjelasan dari Abtinah, namun sebelum epon Abtinah ngakui pantun dekah panjenengan saja. Serenah serekoning roko opet talena mira, serenah gulah taoning salalopot nyuun sapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.